Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye Urumuri Media, niba uri mushya ibuka gukora subscribe ndetse ukande no ukazogera kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Inkuru idasanzwe aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje yuko rwafunze abakekwaho uburiganya bwa miliyoni zisaga 70 mu karere ka Nyarugenge, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze mu ngaruriye Eric n'abafatanyacyaha be babiri aribo bene Jean Norbert na Iradukunda Ariane. Bombi bakaba bakurikiranyweho gushakira inyungu ku bandi hakoreshejwe uburiganya hamwe n'iyeza ndonye. Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko mu ngaruriye yafunguje ibigo by'ubucuruzi byizeza abantu kubashakira akazi muri serivisi zitandukanye, ariko babanje kwishyura amafaranga bikarangira nta kazi babonye. Iperereza kandi rigaragaza ko bafashwe bamaze kwakira agera kuri miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda bayakuye muri ubwo buriganya. Kuri uyu wa kabiri nibwo ibi byatangajwe, aho urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga yuko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugenge mu gihe dosiye yabo irimo gutunganywa kugira ngo yohererezwe ubushinjacyaha. RIB kandi yaboneyeho kwibutsa abaturarwanda bose cyane cyane abashaka akazi kujya bashishoza ndetse bakagira amakenga kuba bizeza akazi no gushakisha amakuru y'ukuri ku kazi bashaka mbere yo gutanga amafaranga yabo.